Leto 2020 je bilo neverjetno leto zame. Hvala vsem, ki me podpirate. In če še nisi naročen, se naroči dol na moj kanal. Zdaj pa ti predstavljam povzetek in najboljše momente v letu 2020. Broken from the start, chained to our past. We have raised the time, raised the line. Please listen! We need your energy now! Raised the time. Yes! Yes, boys! Oh my god! Dun 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 dun. Evo, sem bil šparjal. V redu. Save me from myself.
Matjaž, kar jo vidiš? Ne, po mojem ga ni. Ni na Discordu, ne? Ne. Mislim, da je v drugem kanalu. Pa se je bil, ni bil. Šetka je bil. Se preden smo štartali. It was raining wet. It's 8 AM. It's super chill. Okay, we are back. We did 214 kilometers
And we also got some results. Let's see. Okay. 2 minutes. Jesus! Keep the speed 50 on the down. Just not enough for a free wheelie. Next is gonna be Matjaž. Second Matjaž at 18. Kolikšen zaslonček? Kaj se tle? Kaj se kaj dogaja? Kam gre ta? Ha? Kaj se kle, ali avto štuli? Ne bi ga rajče stal. Nega spustiš, pa je blediral. Pa je šuklele segmente. Torej, dvostranski alpin track gre takoj na bilanco, gor kamerca in potem z seltejpom se fiksiram, da vse je lepo na biciklu. Nikli aero, ampak to je to. Spoštovani kolesarji, maske lahko snamete in jih seveda spravite v vaše kolesarske žemke. In potem po 8 kilometrih se je zgodilo tole. Zadnji šprint in sem dal vse iz sebe. Dobesedno sem dal dušo iz sebe v tem šprintu. Krči, sami krči, Evo, smo se že začeli ogrevati. Zdaj snimam kamere s sabo, ampak bom probal nek narediti. Snemaš, ali slikaš? Kaj si? Vsaj s pivo, da me slikam. Ja. Sledimo tako na resi. Evo, se ogrevamo. Kolo je pripravljen. Številka 9. In upam, da se vidimo tudi prihodnje leto in da bo ta dogodek postal neka tradicija v naši občini. Ta pred mano je imel še težave z menjalnikom in potem se je zgodilo tole. Veriga mi je dala padla in nisem jo mogel na hitro popraviti, tako sem zgubil minuto in 2 skupinci. Tako sem končal dirko na 8. mestu s časom 49:27.
moč bolj večja kot prejšnji dan. Evo se ogrevamo, je toplih 18 stopinj. Dirka se bo začela čez 15 minut. 57 km, 18 krogov po 3 km, tako da bo zabavno. Tako da bomo videli, po dirki grem na tuj. Sem šel? Ja, sem se mogel, sem prepozen. A jaz sem to veš sprintu? Zadnji krog sem probal pobegant, ampak so me glih malo pred ciljem ujeli. Sem zgubil 7 mest. Če bi se še malo potrudil, bi bil lahko prvi. Ampak glej, uči se na svojih napakah. O, 15%. Kaj mi je bilo tega treba? Run. No, vsaj enega prijatelja pomeni tam, lej. Zavijte desno. Evo, prispeli smo na Ptuj. 4 ure in pol. Super. To so pa domače jajca, vesna. Če tu ne reč tega. Tam si zakartili en maratonček ali pa pol maratonček. Ja, jaz mislim... Kristjana, pirši piješ? Kakšno vprašanje? Hip krog. Ne, treba pa za B narediti pa Ne, pa vse to tega čete. Zdaj moraš paziti, zdaj imam 2 dni težave, ko nekdo reče Matjaž, ne? Ker reče Vesna, čuj Matjaž, idi si nekaj naredi, ne pa oba dva skoraj letima, ne? Se mi zdi, da oba dva letita, ja, oba dva čakate. Ja, nismo neka brzina, ne? Matjaž, pa te bom jaz prevzel, te bom jaz dan pelom. No, zdaj te bom posvojil za 4 ure. Pa njemu sem skoraj majico od 3 evra prodal za 70 evrov, ono virtualno. Ni treba dole stopati. Ni treba dole stopati. Ne, če bomo vzel prešal sem. Na probo sneboš, a ga? To pa ne treba. To se pa pač sam Se vidimo, zdaj za upi, da malo pomaham. Moj pozira preveč, Low battery. 3, 2, 1, go!
583 PSS. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. Let's go! Come on, Wally, where are you? Okay. Come, Wally, come, Wally. Don't surge, though, don't surge. I can pull 1 minute. No! Jesus! Wrong button! Ajde! Dobro uzeo, gremo Igor! Ajde, ne je tvoj! Idemo, ti dao! Ajde, s Igore, gremo, svi! Bravo, bravo! Ajde, 630 pol sajtu, ajde! Bravo, ajde! Ajde, 100 metrov! Še! Ti raba, bravo! Ajde, bravo, fajn ti, bravo! Sprinte, Matjaž! Bravo, bravo! Svaki čas! Koliko je fajn biti malo zunaj, vsem tem treniranju, noter, na trenažerju, propaše iti malo ven. Čeprav ni dost, ampak kar paše. Pazi, glej, da se ne zgubimo, ko prestevamo. Bodi previden, Damir, zdaj pri prehitevanju moramo malo pospešiti. Tako. Ja, zdaj bomo pospešili vsi zdaj. Za 5 sekund. Is this actually going to be all WBR kits? And this is going to be Slovenia, I believe. The Slovenians with team hammering away. Well played. So, jumping in with Slovenia here real quick. They have been a team to watch out for recently. Now, is this now I'm assuming Reče, ne moš, ne bo spustil, pa boš v Igor. Daj, da piješ čez klanc, da imaš težo do svoj. Bomo boj hitri za to, ja, bože, gremo čez klanc. Bože, gremo čez klanc, čez. We're going to take a quick look at that, actually, as we are in with Matcha. This is going to be his live stream. He is hammering away. Looks like he's got a little bit of a Christmas theme going on here, actually, around his setup here. A little bit of suffering going on. 188
beats per minute currently coming from him in his effort here. I kind of like how this was something, stream sniping is a thing. And in the upper left-hand corner, you can see that he's got his 100% CPU instead of a power-up is what is being shown there in the upper left-hand corner. So he covers it up so nobody can know what power-up that he actually has if he does have one. So, and 7-year-old PC upgrade is what his current bar is for. And so I think he's looking to try and get a little bit of a potato upgrade. And that's why it says 100% CPU in the upper left-hand corner. To je končni rezultat. To leto smo imeli prvo tekmovalno sezono, prvo resno tekmovalno sezono in sem končal na 5. mestu v moji kategoriji. Naslednje leto tudi upam, da bom prišel v neko odlično ekipo, da bom bolj kolesaril za klub, ker zdaj trenutno sem v amaterskem in hočem malo več od tega imeti, ker že to dosti kolesarim, da bi vsaj nekaj imel od kolesarjenja. Če še nisi naročen, klikni subscribe. Hvala vsem, ki me gledate, podpirate in se vidimo v naslednjem letu. Čau!